Halo. Ariko wa mugabo igihe nagutegereje waruri hehe ngo dupime iki kibanza ngo kive mu nzira. Umva boss, ihangane ndi mu nzira nza. Ndaje kirakano gitanga ndaje. Ntabyo kwihangana banguka none ahangaha. Ndaje ni fata ndaje. Ni segonda rimwe. Banguka nariba iminota nk'ingahe ugezeho. Sawa. None ndumamagaye ba. Ndamamagara bose bambaza amafaranga ngiye mbarimo amafaranga. Nanye mandela n'urwo nabonye. Ishaki. Yego mwana. Se mandela wibagiye ko ari gahunda ya siporo. Mani hangane ubu nafashe umatari. Kama. Wena iyi naje mani wena uyigi ikibazo naje. Sawa. God have mercy upon us. Earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not. Umva mani wihangane rwose nongeye kunyurukasa. Njye nawe twabipfa ko kintu cyaha. Sawa. Ndashaka gukora ikiborara. Ishaki. Ngo ni ibya Kigali. Naho nyara mu mihanda reka. Earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the Jesus. Ubu muhambira kunyariye mu mutwe. Nkukuntu boss azindutse ambwira nabi. Nubu ufasha kubona cyane. Shani sawa ubundi neza cyane kwirebera akamuvima ndi kureba ngo mandela viski BH One of you realizes, the better it will be for us. byadanje That na Nigeria is ubwo ino phone irankanguye ma byari bigiye gutuma nyimena Ako ayimena sokagura ndi kuri umukire wowe. mubizi se cyane None se umungu. Bakaje tugahora se mandela ko yaramaje kumpamagara. Ngwino duhure twibutse twa tuntu twacu twitoreye siporo nk'akurupati. Ndabyibutse ni no ku cyumwe. Banguka gahunda ni gahunda. Duhure hahandi nye. Oa. Sa. Shangongo nawe ndabise. Nari. Iki kibanza cyanjye washyiramo etaje.
ubundi wa muntu engineer ubundi yagiye hehe aho yatinze kuza ko ze muhamagare ndabona naje Boss mbeze bite? bimeze utari ko nakuvuze ko watinze Buriya abagabo barabona. Abagabo barabona. Iki ni cya kibazo cyawe. iki ngiki ni cya kibanza cyane nshaka gushyiramo etaje. Ugiye gushyiramo etaje? Mbona gihanganirwa rero ntizabihengamira. Nta kibazo hajyamo kangahe kuri kangahe nje nyine. Yewe rero ndabona ari nka 1%. Boss iki kibanza twakumvikana ngahe arebe ko byavamo. Aho nguca mese ni ibintu bicunda. Ibihumbi 10. Ariko n'umuntu wese umutekano twaburi ibihumbi 10 cyanze cyajya n'inzu y'ibihumbi 10. N'icyaho kingure ntabwo murakira ibihumbi 10. Mukire ko mbona abaye nk'uri matekereza cyane hose mugani dusubije ibintu inyuma inzu ya 1% ibaho gusa yavuze 1%. Apo n'aba boss nta kintu babazi ashobora akose 1% ko nta kintu nayo niziye ariko icyambere mwiga mu ishuri bambwe uko icyambere ari ukuyamenera reka niyamenere ibintu ndabikora. Muzaze muzanye n'abakozi ejo muzinduke nta kibazo. Sawa ubwo gahunda ni kuri phone gendazana abakozi gukorera ibintu neza kandi ibintu bizagenda neza uzamana n'agashimwe cyangwa se n'agahimbaza. Nta kibazo tuzareba ejo nari. Sawa boss. Sawa nari. Kajya kubashaka. Sawa. Ya uzima. Kibieti. Ubikize shamu. Zete boyo. Fresh kabisa. Mandela. Sema alikuta gusuza bimeze. Yataje n'umuza inja bazinoki. Kubera. Mandela. Uranja bazinoki mabiteze. Ubanje nawe byatari. Kasigaje n'iki Mandela. Bire ni fresh. Umbwira ibintu mu mamagare turangizanye ibintu. Ibintu tugwamagare se. Uzimye kunawe nayo. Uzi ibintu ahuye nabyo. Mamaze kunyumbesha. Dukora ibyatuzanye ngine. Nibyo turimo mu. Akosereka mu. Nabyo ariko se nge dukora ibinzanye nige. Ntabwo wakora ibintu utishimye ngo uzabikore neza. Washora. Ngaho nishimye meze guturashoma wanjye. Wemeze se? Twaje kwemeza. Dukora ibyatuzanye bitahe.